December ni sompanga kumsang ni somni ania Maharashtra khopui pakhat thane kyang maya Raigarh district Narela railway station bulmaya chuan khopui tui chepai khomna korlian tak alwanga chu tui chepai na lui kor topve tak maya chuan suitcase lathar thave tak pahni tuya tanga ron lang chuak chu kongakal mi then khate chuan anzu hmua tui chepai na hmuna suitcase lathar thatak lo omringot mai chu then khat chuan mak anti a reilo te chungin entu po anpung chak khop mai veng mi tele mutu then khate chuan suitcase chunga chuan thil enge motak nge yarin nalian tak ane awangin police lam shiatir tha in an shia a police lam te shiatir anni atanga reilo te a police thonei do lam te po an ron thleng ve ngala police te chuan mi puite chu kalkyang tura thupek chhoin police jinga panga te chuan lui kora suitcase te chu an lak chho tir ta ani chu suitcase lui kor atanga an lak chhuwa an han hong che mai chu an thil mu chuan a chhonge mai mi tu ti hriat lo taksa mun som pahnia chanbun hi alo umreng maya police lamten ruang chu endik na nei ngalin atak sabung sang sang zinga akuding lam ero akim lauti an mu chuak ta a lui kor kyang vela a om mai ringin an han zong le ngiala ma se an mu zo chuang lawa an ruang mo hi mipa kumsom thum atanga kumsom thum pani in karvel niarin ni in a hmelanda na chung ko pa ngai tak atanga seilian ninge yarin na police lamte hian anneya ataksa po sachapa ngai ve tak ani bok ni in police te hian an soya local crime branch alibak baka thalatu tele fingerprints bureau lamten anti tur sang sang anti zo no chuan senior police officer chuan SDPO Anil Gharadirkar chu no choina kalpui turle mo phurna langal turin asiatira ti chuan Raigarh district hospital atak sabung sang sang te chu postmortem turin an langala police lamin no choina kil sang sang atanga an kalpui hnu in ruang chu ruangan hmona bul hnai veng mi le sa ani lauti an she theita a mundanga tha ani baka veng dang mi ni in an ringa an thudon thar apianga beng chizui zelin ma an laviauna a khoilam mi nge ti an na thei mai lawa ma se police te chu beidon mai tum lavin SDPO Anil Gharadirkar chuan case thui na thok chun zom tur hian team dang arwa man le ta ani police lam te chuan Maharashtra police station sang sanga shiatirna choin an ma ni area a cheu mishing bo emo omna chin shiat lawa bo an omle omlo ngai event cheu turin thu chho an siama ma se chu ti chung po in engma asha chho an nei thei chuang lo police lam te chuan ngai tu an dang nei le in suitcase pahni an hmuna Narela railway station bul tui chhelwan khom na hmuna chuan an vakal le a mishing tak sabung sang sang an da na suitcase chu zerchian na an nei le ta a suitcase a sticker in bel chula in an han en chian chuan dor hming hi alo omreng maya ti chuan police lam te po stickera dor hming in ziaka chuan an kal le ngala dor ngak tu te chu thil omdan le ni dan te an shilfia hnu in CCTV le bi latangin December ni som pathum kumsang ni som ni khan no patuak ten he dor atang hian suitcase chu an le nge ani ti an finfia ta ani CCTV le suitcase leina receipt atang chuan police lam chuan chuina chak takin an kalpui zela ruang da na tor suitcase leitu te no pa omna po shi chwakin police te hian thuzo afiana nei turin an langala police te ma a anin puandanin an pa hi church nadar ni in an no zok hi salomi ani a hemi te no pa atang vek hian suitcase chunga ruang om chu Susil Kumar Mumbai Varliya Khosa private bank pakhata na thoklai me kani thu an she theita a police lam te chuan an thu shat bo zui ngalin Varli police station an be pop ngal wata mithi chung te chu an fa parwang boy pui tur le thil chul om ang ang te boy pui tur kal ngal turin an shatira ruang chu susila chung te chuan an ron hlom ta ani church nadar le salomi te no pa chuan police te ma a thil thlendan soichanin Susil Kumar hi kumsom thum pakhat mi sathave pa ngai takle zonjang tak ani a an chung kwa hi Varli Gandhinagar South Mumbai ya chengin an unaw hi pali anni a ama hi mi pa chun anule apa po ina an ngai natle an duat thin ani
BA azo no in private company pakhat BP awa na athok tana he an thona hmuna hian chian tam tak anei te zinga Christian chung kwa atanga ron seilian Salomi nen chuan anin kom ngein an thu te hi ain mu thei hle maya ama Salomi po mel chhelem lo tak pian filfai tak le mi kom thiam tak te alo ni boka hei wang ti po hi anyang Susil Kumar hian aril chung rilama chuan angai zong hle hi alo ni a office a po in hnai taka thudon ni in engkima anin tan puiton thin ani chutianga ni tin hun mangta chu anin thian thatna pi alama an pani in kara indu to na te nein anin ngai zong chhota a ama ero chu hun hlim om tak an man chho mek lai chuan Susil Kumar chuan ICICI banka manager post amota hlau mai abial nu Salomi chu akalsan achulta ani hun aliam zela Susil Kumar po in anna thar zomin abial nu Salomi po in annangai ala thok chunjom zel boka abial pa Susil Kumara a omtak lawa chuan anna thona nei tu pa church na dar chuan Salomi chu angai zong chhota a African lammi ni in India rama na thoka ron om ani a Salomi nen chuan in ngai na chhowe zelin atopa topa phei chuan in nein Mira Road Rajbaka an khosa chunjom ngala Salomi hian pasal nei to ma se abial pa hlui Susil Kumar nen an la in theingil tak tak lo aniang phone mangte in anin befowa anril ro chung rila an lo in mangai to na kha an theingil thelo ani ber mai remchang a mo chuan Susil Kumar po in angai zong hlui pasal nei to chu an ina te alen chil fowa Salomi pasal charsa po in na lo thokho thin le in kom ngei tak thin an ni ti asia thatakin alo dong song thina zan kha chu church na dar chuan anu puile Susila Pualin party abwa saya hemitum hian zuti po an in ho ani chutia zuti an han in ho ta ka chuan an ti te anuam chhoviau te po anyang nun hlui te an soi chawa nuam an ti viau maya Salomi pasal hi ramdang mi ani awangin Hindi du anga mang theilo le she thiam lo ani awangin Susil Kumar le Salomi tan ven thon tora om vaklo zan reilam alo ni chuan charsa zonram thiara bual ina alu zoklan chuan Susil Kumar laka Salomi chuan aza omna ahum zautalo chu charsa ron let le chuan mufu in a thin rim in sum zolo chu thildang engma po soilem lavin an chauka a chemte chula in anupui Salomi bulamumek Susila chu ashoka tak ajei sakta me amai Susil Kumar chu amuna hiana boral ngalta ani charsa chuan anupui Salomi chu vobet ngalin ati turapiang chu engma soilawa zombe mai turin ashil ngala Susil Kumar ipteya ATM card le mobile phone chu phorin a phone chu a fingerprint mangin an honga ATM pin mobile phone a save chu an muchwaka ti chuan hemini vek December ni som pathum kumsang ni som nia ATM card mang hian Susil Kumar account atanga chengsing riat la chwakin chung an poisa lak chwa chu suitcase leinan le sasa na chem leinan an mangboka man chwa ani laudan tur bernia an shat ang chuan Susil Kumar ruang chu charsa chuan achan somta ani suitcase ada zela akut ding lam ero alen ve tak lo awangin asangin afuna ti chuan annu pa chuan an venga tanga tlan wangwang ngai Narila railway station bula tui chepai na lui kora chuan an paita a akut ding lam suitcase ling velo asanga an phone ero kalkonga an tlan lain kongsira an the thlani in police te ma hian an soita ani Charles Nadarle Salomi tinu pa chu twal tha thubai ri tak ortir ni in Mumbai Central Jail Charles Nadar zok hi anda a anupui Salomi ero Thane Jail da ve thung ni in an patni hian she om taka jail khung anita ani